Ovaj nije. Ovaj nije, napravit ću. Napravit ću do 7 kata. Čekaj, sam moram da uraditi. Što mi je ovo držati? Možemo. Evo upanja kamera, je. Je. Miki. Ne bate meni, nema. Jebate što ste... A ovdje ti tresadi kod uješ, ali čekaj, di Ne on? osjeća se kao Denis. Uopće. Puno energije. Znam. Tako. Nemoj zadržava vrata, imaš i drugi lipe. Ovo se proda smo vanzemaljci. Multipass. Koliko? 4? Da. Pa ja moram uvati gotovo. Jebate, nisam majku rastaja. Koga? Ne, traju nas ovdje. Namiriš. Parfem. Daj, slikaj. Treba parfem. Slikaj. Smo ga da potpišamo. Srljeno. Dosta ja, rodinu. Ti si parfima i shit. Moram. Sve ima, sve ima. Koji je to zvuk, jebate? Sve njega. Jebate, ko je? Da. Ti debil. Strašno. Što si ti sad prvi jebote? Niko nije stisa. Mi ne stojimo lik za tebe. A znaš šta je bilo kad smo mi došli? Lik tu stoji, ovaj se naslonija na cijelu ploču, sve iz pritiska. Ja hod tipu molim kad taj i taj. A lik stoji ovdje crno na dijelo, kaj je ovaj, ono, da. Ovo misli da je onaj lik. Ja kod onaj u liftu, onaj lik. A nema ga jebote. A ovaj pritiska ovdje sve normalno, da. Što nema rugba, Na kojem kao tu je jebote opće to? Na 8, ali moramo... Pa koji je to moramo izaći pa ući tamo, a? Ajde. A ne? Pa da mi ovo... Pa ima ti 8. Pa ima tu, to je taj lift. Di ćeš ti? To je neka lička. Skoro me ubija. Evo, tu ovdje ima, evo. Ajde. Je, Ali jedan iznad nas je. Onaj drugi navoz. Aaa! Ovo, ali tu pada kamera, tu pada. Ne može ovo gleda, pale prema dole, ovako dole ima. Zašto? Ko gleda? A ne može gleda na vratima. Koji je? Koji na vratu? Pa sam sam brzo. Ne može to gledati. Vidite dole, tako? Ne, dole. Čekaj, podamo... Ajde, pa ću se ja nazvat odmah. Ali pa mi vidimo to. Ajde da se na prvom katu nije ti daleko. Ne, ja ne oblačim ništa više, ovo mi je ono minimum. Ajde, da, odmah ne vidim. Minimum. Čekaj, jebote, ovako će me tužiti da snimali smo u suknju. Ja ti ne dajem, aparat. Ne,